Įkvėpkit giliai ir iškvėpkit. Aš suskaičiuosiu nuo 5 iki 1 ir jūs atsidursit ezoterinėje erdvėje, atsipalaidavusios, ten, kur yra visi atsakymai. Pasimatys tai, kam reikia šiandien pasimatyti. 5. Atsipalaiduoji ir grimzti gilyn ir gilyn. 4. Tu eini vis giliau ir giliau. 3. Kūnas atsipalaidavęs, o tu įeini į ezoterinę erdvę. 2. Kai pasakysiu 1, tu jau būsi ten. 1. Beata, kaip matai Vilnių ezoterinėje erdvėje? Tai, žinai, kaip tu biški nueik toliau, ar per arti kažkoks aidas sučirškėsiu biškeina, biški, Sada kaip? arba toliau. Mhm. Dabar gal geriau, gal ir geriau dabar. Jo, tuoj. Pažiūrėk, ką matai ezoterinėje erdvėje. Žinai, matau tik juodą tašką kol kas. Ir žinau, kad tas taškas juodas yra jo, mūsų klientės yra, bet aš dalyvaujančiosios, bet vat, jis neišeina, neišlenda dar iš ten. Jis neįsisklaido. Sakytum, kad sako, žinai, kaip aš negaliu išlysti iš šito voratinklio. Iš šitų dūmų, aš įsitėpiau dūmais ir tipo tie dūmai, jie galvoja, kad ten kaip sakytum, dūmai tokie, kur degė, iš kažkur, žinai, va būna ir tokia visa, vat, jo, dabar sakytum, išlenda, kaip iš pamatų kažkokį, tai peržengia kažkokius pamatus, bet irgi iš tikrųjų su juodu, visa aprūkus juodai, kad ten kažkur viduje kažkas susidegė ir vat jinai visa juoda ir veidas, ir rankos, ir tik akys matosi ne juodas, kaip užsimerkė. O taip sakytum, kad ji net, vat, iš tikrųjų ten buvo, sakytum, vaizdas kažkada, kažkoks iš kažkur tai. Iš kažkada, jo, bet aš irgi dėl to, kad aš pati sunki situacija, kaip išnarplioti, kol kas dar negaliu išnarplioti. Gerai, o paklausk, ar jinai nori dirbti šito seanso metu, nes fizinis kūnas atėjo. Taip, sako, noriu, sako, būtinai noriu, sako, aš čia, sako, tuoj, nori įvesti ten tvarką pas save, ten biolaukia, tam visam energetiniam, ezoteriniam, nori sutvarkyti. Aš čia tuoj jums, sako. Ir jau liktai sakytum, kad kažkam tai nukreipta, aš jums tuoj čia. Nu gerai, tegu apžiūri, kas ten per voratinklis ir tie dūmai. Voratinklis liktai sakytum, kokie tai ten seni, kaip čia dabar pasakyti, voratinklis tai kaip namai vat, būna savo voratinkliuoti ir nevalomi. Ir ten kažkokia vieta tokia.
bet tuoj. Kažkas tai, o gal ne kažkas tai, pasakysiu, yra siluetas, kuris yra tik siluetas kol kas, bet ten yra juodi sparnai. Sakytum, žmonės senesni sakytų, tai juodasis angelas, bet nėra nei jokio veido, tik tai siluetas, būtybės su juodais sparnais ir lygiai taip pat juodas. Ir jisai sako, ko tu atėjai? Ir dabar aš noriu suprasti, aš dabar noriu irgi suprasti, ar čia man jisai sako, kad aš čia pamačiau, ar jis nori pasakyti mūsų klientai. Mūsų užsakovai, galima taip sakyti. Paklausiu, tuoj, čia nelingas. Nu, jis ir sako, ar tau arba jai. Jis va taip ir sako, tau arba jai. O ką jis ten veikia prie jos? Jis kaip ir sakytum, randasi savo tamsoje, ten toje. Bet ji ten atsidūrus, jo ten toje energetinėje tamsoje. Ir sakau, nu jo, gerai, aš taip mintyse telepatiškai, kodėl čia pas tave taip tamsu, kodėl čia taip tamsu ir čia, kaip sakytum, kad ji apdegus, kokie aprūkus pelenais. Sako, ji neapdegus, neaprūkus pelenais, bet ji yra tokios energijose. Jie supa tokios energijos. Ir, nu, aš noriu paklausti užsakovės, ar jūs pasiruošusi, kad kas eina iš ten, tą ir pasakysiu. Gerai, gerai. Jis sako, reikia korektiškai. Ji savi apgaulėje, sako. Ji yra savi apgaulėje. Ir savi apgaulė tai irgi apdengia, apgaubia tą energiją tamsia juoda. Už tai man ir matosi iš mano žmogiškosios pusės. Alio? Taip, girdim. Girdi? Girdim. Girdžiu. Kas dabar čia iš jūsų ką nors 2 kartus sakė? Aš sakiau, girdžiu. Aha, reiškia, prieš tai niekas balselio jokio ten. Čia buvo, reiškia, taip įlindę buvo du kažkokie tai balsai, kaip sakytum, aš taip suprantu, kažkokios tai keletos sielų irgi, kurios kladžioja, dabar jos, pavyzdžiui, stengiasi irgi kažką pasakyti per mane, nes kai suranda kontaktininką, tai jos labai nori išsisakyti, bet man ten buvo visiškai nieks neaišku. Ką jūs ten sakė? Savi apgaulė. Tai kokie ten, ką apgaudinėja savi? Kaip? Ji kaip ir save apgauna. Štai, aš noriu paklausti, ar tu turi kokį tai vardą, ar... Alio? Nu, mes girdim tave. Vėl nieko nesakėt jūs? Ne.
Pažiūrėk, kas ten lenda į kadrą. Sielos lenda, kažkokia siela arba sielos lenda jo. Ir toksai kaip kvyk, kelis kartus taip kvyk, bet tas nekvyk, bet kažką tai pasakyti man sako. Tik aš noriu pasakyti, jeigu jūs norite ant sielos kažką pasakyti, tai man aiškiai sakykit, nes jūs man maišot, tada išeikit, nesakykit, nes davai taip draugiškai, kad būtų viskas korekta. Reiškia, noriu aš jo paklausti, ar tu turi vardą, ar kaip čia tave vadinti? Sako, tau aš esu Dievo sūnus. O čia ir pataikėm. Nu tai bet kas gali pasivadinti Dievo sūnumi. Kaip tave vadinti? Sako, gali sakyti man tik tu. Ir jo tarp balsas toksai postaris, vyriškas, sakyčiau. Nu tai Jis gerai. man sako, tu su manim buvai 2 kartus susitikus. Ir sako, tu apie mane girdi, sako, savo moksluose. Ką dabar mokinuosi, tipo. Ir aš suprantu, apie ką išneka, reiškia. Aš esu tas pats asmuo, kiekvieno žmogaus mintyje. Aš galiu tiek išgelbėti, išvesti iš prarajos, duoti sąmoningumą, bet aš lygiai taip pat galiu ir, kaip ir sakytum, sutriuškinti, bet ne toks buvo. Ne toks buvo pasakyta, bet mūsų kalba sutriuškinti. Gerai, o jisai susijęs su mūsų Užsakovė. Oi, iš tikrųjų tiksliai paklausiu. Ar tu čia šiaip atėjai? Ar tu čia susijęs su užsakovė? Sako, tu nori per dieviškai, čia reiškia tu nori per dieviškai aš viską sužinoti. Sako, tada tik aš ateisiu. Aš noriu sužinoti ne tik per dievišką, aš noriu užsakovui perduoti viską iš šitos erdvės, kas yra susijęs su ja. Jeigu tu su ja nesusijęs, tai tu netrukdyk mum. Ačiū tau, kad tu su mum pačia nelinai, bet jeigu tu su ja nesusijęs, tai geriau tu netrukdyk. Gal tegu ateina ta būtybė, geriau negalo tikrai tegu ateina ta būtybė, kuris su ja susijusi. Nu jo, tai jis sako, jūs visi su manim susiję. Sako, užduok klausimus. Gerai, kiek jisai laiko kartu? Visą amžinybę, tiek kiek jį gimsta, tiek jį pati su manim kartu. Ką jisai daro ir ką gauna iš jos? Kartais iš jos gauna energijų, bet labai mažai man jau atsibodo. Tai kodėl jis nepalieka jos ramybėje? Ji įstrigusi savo pačios spąstuose ir aš jau jos nebelaikau. Tas laikas, kurį laikiau, jau praėjo. Už tai ji ir atėjo čia pas jūs. Gerai, o kokiai saviapgaulė? Įvardink tą saviapgaulę. Kurio jinai yra? Arba buvo? Ji gyvena baimėje. Bet ji neduoda savo suprasti, kad ji gyvena baimėje. O kokioj baimė? Ji bijo realybės, ji bijo pripažinti savo, kad iš tikrųjų joje nėra meilės ir ji bijo, kad
jos nemylės aplinkui bet kas. Ji yra gera dėl to, kad ją mylėtų. Ji daro save gera, kad ją mylėtų. Taip neturi būti. Tai ne nuo jūsų šventos esybės. Reiškia, aš taip suprantu, kad jeigu mes žmogus pavadintumėm, tai reiškia, tai yra ne iš Dievo pusės. Tai yra saviapgaulė. Kai žmogus nori meilės, pirmiausia, jis turi save mylėti, su savim būti meilėje ir skleisti meilę, ir jam turi visiškai nerūpėti, ar jį kas nors myli. Ji nori, kad ją mylėtų, kad ji nebūtų viena. Jūs visi to bijote, o tai yra jūsų didžiausia įstrigimas, kaip jūs vadinote, šitoje matricoje. Jūs visko bijote. O kiek laiko pas ją nėra meilės? Nuo kada? Įtrūko meilės, kai ji buvo mergaitė, pradedant mokykloje. Ar tai susiję su tėvo ankstyvų išėjimu? Su ta situacija vaikystės, kad tėvai, mama turi dirbti ir ji turi dirbti. Joje neturėjo tos tikros vaikystės. Oje, tai sustojam. Paklausėm užsakovės kažko nors. Nu gerai, gal Vilma papasakos daugiau, kas tam buvo vaikystė. Rezonuoja, ką dabar išgirdau. Nu, taip buvo, kaip kaime gyveni, juk reikėjo ir daržą ravėti, ir buvo visko, ir šienas, ir daržas, ir gyvuliai, visko buvo. Mamytė į darbą išeidavo, mes turėdavom kažką padaryti. Kaip ir visur, man atrodo. Taip. O iškilo kažkokia konkreti situacija, ar tokie bendri vaizdiniai vaikystės? Kad bendri gal. Gerai. Grįžtam gal klausyk prie tos būtybės, dar paklausinėm. Gerai. Ten pakankamai taikliai, manau, kad sakė. Gerai. Gerai. Pasižiūrėk, Beata, per kurią vietą kūne ta būtybė prisijungus. Smegeninę dalį. Gerai, o kaip tas prisijungimas veikia visą kūną? Mintys pasigamina, mintys įgauna vibraciją, ar tai bus neigiama, ar tai bus teigiama, bet tame esmė, kad mintys pagauna, tipo žmogus, kai galvoja, pagauna mintys, jeigu negatyvios, tai neigiama vibracija, jeigu pozityvios, tai pozityvia. Šioje atveju daugiau yra tokių liūdesio tų minčių ir aš dabar dar suprantu, kad jis per ją irgi daugiau kitų energijų gauna. Kokių? Bet sako, žiūrėk, jis sako, nelabai man jos ir reikia. Kokių energijų? Ką sakai? Kokių dar energijų gauna? Iš kitų žmonių, iš kitų. Tą turėjome. Jo, per ją. Aš tik tai galiu pasakyti išvadą, kaip žiūriu iš tos padėties, nes aš to išversti negaliu.
tai galiu pasakyti, kad užsakoviai reikia taip, kaip sako, jis girdi, bet aš sakau, taip pergudrauti velnį reikia, kad reiškia, jeigu mintis kokia ateina negatyvi, tai tuoj su meilė kažkokią padėką apversti ją kažkokiu būdu, kad jeigu negatyvi mintis ateina, tai tada sakyk, aš myliu, aš dėkoju. Visiems žmonėms, kas girdėtų, tai yra labai svarbu, kad pakeisti, kad neleisti vibruoti negatyvi mintis žmoguje, kad vibruotų. O ta negatyvi mintis ir yra labai lygiai, kaip žmonės sakydavo iš anksčiau, vampyrai vampirizuoja. Ta mintis jį vampirizuoja, jį geria gyvybinę energiją, o gyvybinė energija irgi yra kraujas. Į kraują patenka ta mintis irgi, va taip pasakyčiau, tada nuneša į neuronus. Neuronai tuoj irgi perdirbinėja. Gerai, bet pasižiūrėk stuburą. Kodėl jisai ten buvo pasidalinta kaip subirėjęs ir jausmas, kai netgi, pavyzdžiui, nusikosti, kad pasidalins į 2 dalis. Mhm. Jeigu žiūrėti iš fizinės dalies, iš sveikatos pusės, jeigu žiūrėti, tai viskas prasidėjo nuo cholesterolio iš tų tablečių ir įpiršimo, va taip eina. Ir antsvoris yra, ir jie yra kaip, aš nežinau, iš tikrųjų, koks ūgis, neklausiu, bet aš sakau, ką aš matau iš ezoterinės erdvės, kad jos yra ūgis per mažas tokiam svoriui. Ir kad tikrai reikia tą reguliuoti, kad ji pati ateičiai būtų sveika. Tikrai reikia reguliuoti svorį ir kai svorį valgys kitą maistą, kitos mintys ateis, serotoninas pradeda gamintis, pradės daugiau šypsotis, daugiau pozityviau. Nereikia kreipti dėmesio, kaip vaikai gyvena, nes kai dabar, jeigu užsakovė pradės keisti savo karmą, savo visą norės pakeisti savo ateičiai kartai giminės kitą karmą pozityvę, nes karma yra negatyvi ir pozityvi. Tai aš tik tai karma irgi gali sakyti ne karma, likimas, gyvenimas. Daug žodžių yra, bet čia tik prilimpam prie vieno žodžio. Bet reikia būtinai sureguliuoti iš fizinės erdvės svorį, mitybą, gyvenimo būdą, net ką tu skaitai, ko tu domiesi, kokias dainas tu klausaisi. Visą tai reikia išvalyti, iš naujo viską išvalyti, savo naujus pamatus pastatyti. Ir visų pirma, nebijoti atsijungti. Ar vaikai pykstasi, ar vaikai tėčio charakterį turi, ar anūkai, ar tai kaip. Jie gyvena savo gyvenimą ir aš kaip mama juos myliu. Bet aš turiu pasirūpinti savimi, nes aš noriu duoti daug meilės ateityje jiems ir savo anūkams. Žinai, kaip yra? Rodo, kad buvo metas, kada labai daug žmonių buvo imama būtybių į erdvėlaivius. Ir lygiai taip pat ji kažkada irgi buvo paimta. Ir irgi tai daug duoda nuo tų ezoterinės erdvės radiacijų. Nes kaip būna, kad žmonės, čia sunkus seansai, bet būna žmonės, kai ten pakliūna, apgaulės būdu paimti, ezoteriškai, jau daug atsiliepimų yra žmonių pasakoja ir visi žinote žmonės apie tai. Bet kad ir fiziškai nepaimtas, bet tik ezoteriškai, bet labai daug atsiliepia kūnai. Nes ten yra nesuvokiama žmogaus protų ryšys sąjunga. Ne veltui tikriausiai ir Biblijose parašyta, kas danguje, tas ir žemėje. Čia reikia mokėti skaityti tarp eilučių. Čia labai kūną, Kas, prašau? Tai dėl to susilpnino kūną, ta prasme, kūnų iššūkis didelis. Taip. Dėl to irgi davė tokį apsunkinimą, va taip eina žodis.
Mhm. O kodėl yra jausmas, kad pasidalinsi į 2 dalis stuburus? Čia yra kažkas tame, ar čia? Yra, žinai, kad psichosomatiškai, vat, čia nieko neišgalvoju, žinokit. Psichosomatika labai susijusi su ezoterinė erdvė, vat, kur dabar ten praėjau didžiausią etapą mokslo. Reiškia, kaip aiškina psichosomatikai, bet tai ir aš kaip sulyginu, tai gryn, kaip telepatuoja ezoterinė erdvėje, taip pasako. Aš tai nežinau, ką jie pasakys, bet nenoriu pati savo nieko meluoti, už tai atidžiai irgi tą informaciją klausiau. Bet, pavyzdžiui, žmogus sako, man, sako, sunku taip, kad aš liktai sakytum, kokį radiatorių nešu. O dėl to, kad jį apsiema ant savęs didelę naštą, didelę atsakomybę. Žinokit, žmonės, jeigu jūs kam padedat kažką norit atiduoti skolą ir dėkingumu, jūs galite labai daug dėkingumo sakykit, kad jums ta našta nukristų. Ir užsakoviai, dar jos yra nuo vaikystės kažkokia tokia užkrauta radiatorius našta, kad aš noriu padėti, noriu, kad visiems viskas gerai būtų. Ir tuo noru žmogus nesupranta, kad po truputį, bet jis pritraukia kitų žmonių energijų naštą irgi. Jis ant savęs pasiema tą naštą, kaip ir sakytum, o kaip sako šitas irgi jo, čia jau kas girdės, tai prisigirsiu, kur mokinuosi, bet dabar einu Berto Hellingerio, tai ten sako taip, kad aš pagyvensiu už tave. Ta našta, mes pasakom naštą. Psichosomatikai sako našta kaip radiatorius. O ten irgi kitaip tik tai pasako, kad reiškia, mūsų užsakovė, jie gyvena ne vien savo gyvenimą. Jai labai sunku yra. Tas stuburas fizinis, jam labai sunku yra išlaikyti kažkokių tai kitų tėčių, dėdžių ir mamos ir ten senelių. Iš meilės tu nori, kad būtų gerai, sakykime, aš kaip pavyzdį sakau, aš noriu, kad mano mamai būtų gerai, kad ji nesirgtų. Ir aš jau automatiškai, pati nesuvokdama, tą naštą jau pasiemu ant savęs. Ir, sakykime, man kažkur tai čia skauda. Bet aš pergyvenu dėl mamos, kad ji ilgiau gyventų ir ji būtų sveika. Ir iškart jau man ta našta užsideda. Bet reikia mokėti susitvarkyti. Niekas nesako, kad reikia nemylėti, neapsiimti ten. Apsimti nieko nereikia. Mama turi savo gyvenimą. Tai užtenka labai labai mylėti. Ir ji pati bus kaip gydoma ta meilė. Bet čia ilga istorija. Neišsiplėsiu. Bet užsakoviai. Sakau, per daug. Jo reikia labai atsargiai, nes čia matosi ir vaikų energijos, vaikų visų, ir netgi vyro, su kuriuo išsiskyrė kažkada tos energijos. Ir dabar, kas ten prilipė, ar teta, ar kas nors energijos. Bet dar matosi netgi iš jaunystės, ar tai uošvienė, kažkas tai tokio, yra dar tų likusių energijų. Ir pavyzdžiui, yra labai daug, sako, paleidimai energijų. Ir čia biški neteisinga savoka, todėl kad energiją gali paleisti tik tai tada, kai tu suvoki, kieno ta energija ir dėl ko tu ją pasiėmei. Galbūt tu tą energiją pasiėmei, nes reinkarnacijos laikais buvai skolinga. Sakykim, kaip pavyzdį. Galbūt teta buvo maža ir ji paliko tą tetą mažą, nepadėjo. Dabar ir paskui, kai numirė siela, jinai pamatė, kad šitą klaidą padarė. Ir siela labai pergyvena ir siela labai skuba gyventi kitą gyvenimą, nes jai reikia išpirkti klaidą. Tik įgimtama pamiršta tą klaidą. Ir tu nesupranti, dėl ko, vienam žmogui nori labai labai padėti. Bet kitam žmogui, jis ten prašo, tu negali jam padėti, nors jis tau prašo.
nes tu jaudi padvoką, kaip sako, toks yra žodis, jis tau kažkada šūdą padarė ir jis tau neatlygino, tu labai buvai nuskriausta, tau buvo bloga nuo to ir tu nebenori su tuo žmogum nesusidėti, nes tau nuo jo bloga šiam gyvenime ir tu nesupranti dėl ko. Ir tu galvoji, koks jis negatyvus. Ir šiaip čia visko nėra čia viskas šiaip savo. Tai žodžiu, suprantu, kad tos svetimos energijos stuburė, ne, dėl to jis ten dalinasi į kelias dalis. Kažkaip man labai buvo šitas. Jo, taip. Jos našta yra, bet ir prisijimta. Iš tikrųjų, mes turbūt labiausiai padėsim kitiem, jeigu būsim patys laimingi ir tą laimę ir meilę skleisim. Tai. Pasižiūrėk dabar, klausyk, kojas ir stuburą, ne stuburą, o klubus. Kas tenais? Kas ten, kaip papasakota buvo, kaip ten aspektas skambėjo? Iš pradžių skaudėjo vieną klubą, paskui iki dabar kairį, iš pradžių buvo dešinį. O ten fiziškai kaulų struktūra, kaip tai kažkas tai su jie retėja, ten kaip ir kokia osteoporozė, kad ten sako, kažkaip pasako, kažkas yra su kaulais ir ten jie nyksta. Žodžiu, labai turi būti efektyvi fizinė apkrova. Sukūdėjimas, maisto keitimas, vanduo, nebijoti pabadauti, reiškia pabadavimas nereiškia, kad visada nevalgau. Bet, sakykime, labai daug skysčių geri ir ten valgai tik daržovės, kokius brokolius, sakykime, arba kopūstų žalius. Tai va čia irgi yra pabadavimas. Tai žodžiu, irgi vitaminai, kažkokie mineralai, fizinė čia dalis, ne? Jo, aha, ir, pas mus labai mažai pas visus labai mažai D vitamino, visus Lietuvoje. O kokia yra, kodėl būtent ten klubai yra silpna vieta? Yra kažkokia ezoterinė dalis toj vietoj? Ar čia prie stuburo kaulai? Tai Čia prie stuburo. Taip, ta dalis yra prie stuburo ir eina net ten, kur stuburas baigėsi, sėdmenys, kur yra. Tai net ten jei gali, aš nežinau, nesakė, bet net ten gali kartais, sakykime, sėdi ir tau skauda, tokis skausmas maudžiantis, ne tai, kad skauda, bet maudimas būna klubuose, bet ten yra jau su sėdmenim net susiję tos vietos. Bet tai ateina irgi iš tų pačių ne savo prisijimtų naštų? Čia yra stuburas su tom naštom, bet kadangi į fizinį erdvėj trūpa tas, kaip nyksta ta visa energetinė struktūra fizinio kūno dėl stuburo, tai pasiekia ir kitus organus, o pagrindas yra stuburas. Ir net, sakytum, stuburas, bet kaip čia tai yra šitas vietos, o čia nuo čia kažkaip viskas prasideda. Nu gerai, o Beata, pasižiūrėk, gal paklausim klientės. Buvo rašėt klausimą apie tėvą, kur anksti išėjo. Ar turit klausimą sensui dabar apie tėvą? Ar čia taip turėjo būti, kaip sako, ateina žmogus ir kažkada turi išeiti, ar tiesiog, nelaikas jam buvo išeiti, bet išėjo. Nežuvo, tai tragiška mirtim, ne savo noru. Julija? Beata, tu čia. Ką man? Pasižiūrėk, ką sakė dėl tėvo. Ar jisai savo laiku išėjo? Kas tau ten ateina iš tos erdvės? Matai, aš neišgirdau pradžios, kad čia klausimas buvo, už tai ir laukiu.
žuvo 34 metų. Ar jam, kaip sako, laikas buvo išeiti, ar čia tiesiog nelaiku išėjo? Koks jo vardas? Antanas. Julija, koks? Antanas. Oi. Oi, palaukit, tuoj. Nu tai, sakau, pasakykit savo dukrai, į jos klausimą atsakykit. O jis sako, tai tiek laiko praėjo, koks dabar skirtumas? Sako, aš nespėjau, sako, savo vaikų pamylėti, išmylėti. Ar jis nori dabar jai kažką perduoti? Žinai, kaip, nežinau, kokia čia tiesa, aš tik perduodu, ką sako, kad aš suprantu dabar iš jo pasakymo, kad jo siela yra jau gimusi kažkokiam tai vaike. Kažkokiam tai yra žmoguje gimusi, jau jo siela yra. Tai jau toks išėjęs, ne? Sakytum, siela yra, jo, jį pasakyti gali, bet tai čia yra atvaizdas sielos, nes ji jau yra gyva siela šitam kažkokiam tai kitam žmoguje. Ir jisai sako... Mūsų giminėje ar ne? Va, dar nepaklausi. Sakė jūsų, sako, ir savo giminėje, jis yra taip jau, aš irgi norėjau, bet jisai suspėjo pirmas pasakyti. Ir aš vis laukiu, duodu jam tokį, pasakyk, kodėl nori pasakyti, kaip tu išėjai, kodėl tu savo ar ne savo. Ir jisai sako, aš nenorėjau, sako, mirti, bet mano buvo toks užsakymas. Taip, sako, aš labai nenorėjau mirti. Aš žinau, kad aš per jaunas miriau. Bet man reikėjo, kad tai būtų. Va, žmonės. Bet toks jausmas, kad ten tokios įkrovos nėra, ne? Jau jis ir gimęs kažkur, jau čia toks. Netgi kai aš pakviečiau, kad nuskaityti informaciją, tai jis taip tik tai greitai paskubom atėjo, kaip sakytum, už prekystalio pasižiūrėti, kas čia ko klausia, ko čia nori. Ir kaip ir sakytum, reikia vėl greičiau išeiti. Taip. Bet galiu pasakyti, kad gerai, aš pasakysiu, žiūrėk truputį. Vyriškis atrodo taip, jis toks nei mažas, nei aukštas, bet tikrai ne mažas, bet tikrai ne aukštas, taip sakykime, vidutinio, kaip ir tokio vidutinio, galima sakyti, taip ūgio. Ir jis toks, jis nekūdas, nei iš gudžiųjų, bet visiškai nepasakysi, kad jis apkūnus ar stambus, ar koks tai raumeningas, nepasakysi to, bet vyras kaip vyras, vyriško normalaus visiškai sudėjimo, nes pavyzdžiui, kai kitą vyrą tai gali apibūdinti, raumeningas, toksai biškį stambesnis, arba visiškai kūdas, toks visai kūdas, taip, arba sakykime aukštas arba mažas, tai taip ir sakau, kad nėra to apibūdinimo, kad ten toks arba toks.
toks vidutiniškai ir, nu jo, plaukai trumpi, apsirengęs taip, nu čia neapsirengęs nesakysiu, nes ten toje erdvėje tai jis kitaip bus apsirengęs, bet jis, netgi galiu pasakyti iš to gyvenimo, jo kažkokios yra kelnės ant diržo ir kaip ir tas kelnės biški trumpesnės negu reikia. Jo, tai diržas, kas man įstringa, tai kas diržus su juos tos kelnės ir taip, ir bliuska. Bet kaip tai be rankovų maikė, kaip ir sakytum šieną pjovė, o toks vaizdinys. Nuo merginos? Gal Vilma norėtų kažką jam pasakyti? Aš jaučiu, kad gimęs jisai mano viena anūkė, nes aš panašiai ir anūkas labai į mane panašus. Tai va taip kažkaip galvoju iš karto, kai pasakė, kad jau atgimęs, tai jaučiu net kur. Nu, kaip man. Tai va. Oi, nu gerai, tai einam toliau, pasižiūrim dar. Tada kaip ten su tuo vyru buvo. Beata, sakei, užsirašyti vyras, skyrybos, vaikai ir Lenkija. Aha, jo. Reiškia, norėjau pasakyti, kad užsakovė turėti pasakyti ačiū visatai. Ačiū tau, mano vyrė, kad taip atsitiko, kad tai padarai ir kad su tavimi išsiskyriau. Aš jau dėkoju. Nes tai labai turėjo būti. Jo labai šaunu, todėl kad užsakovė atidavė skolą praeitų gyvenimų jam. Ir gerai, kad toliau ir nesitempė, nes būtų viskas pašlyje. Net vaikų gyvenimai būtų pašlyje, nesusiklosti taip, kaip reikia. Bet ką galiu pasakyti, labai yra, jeigu visi suprastumėt, yra labai geras, žiūrėkite, iš Berto Hellingerio labai geras momentas, sakykime, gal netgi pabandom mane, Julija, pabandom šitą dalyką. Dabar užsakovė dabar manęs klauso. Taip. Pasikviesk visus vaikus, kuriuos tu turi, kad jie priešais tave stovėtų dabar, tu pamatyk juos. Taip. Ir dabar už jų tegu stovi, pamatyk jų tėvą. Tėvą jų. Jo? Taip. Ir su meile per kiekvieną vaiką, į kiekvieną vaiką išleisk iš savo širdies, iš savo sąmonės, meilę, kad tu myli jų tėvą. Pamiršk viską, čia ezoterika yra. Čia ezoterinė erdvė, dvasinė, sakykime, erdvė. Visą fizinį gyvenimą pamiršk. Ir dabar mylėk savo vaikų tėvą, prisimink, kaip jis buvo jaunas, kaip jūs abu apsiženėt, kaip jums buvo gerai, prisimink tą momentą, kada tu jį tikrai mylėjai ir kada jis tave mylėjo, vis tiek buvo tas momentas. Ir dabar per visus vaikus, per kiekvieno vaiko širdies plotą, šitą spindulį paleisk į vyrą. Ir tu mylėk vyrą per kiekvieną vaiką. Tu myli savo kiekvieną vaiką, bet per jį tu labai myli savo vaikų tėvą. Va šitą daryk, kiek galima dažniau per dieną. Jeigu net, pavyzdžiui, ateina vaikas, kuris nors, ar pavyzdžiui, dabar tu susipykus su tuo kažkurio vaikiuku, ten, sakykime, aš taip jau pasakau, pavadinu, bet, sakykime, per jį labiausia, žiūrėk į jį ir tu jį taip myli ir per jį tu myli savo vyrą, jo tėvą. Reiškia, vaikam, kaip bebūtų, bet jie ir to nepripažįsta, bet jiems visada trūksta arba mamos, arba tėčio.
Taip, aš suprantu. Vat šitą visą vat atsimink ir paskui vat po seanso pabandyk tokį daryt. Kartuoti. Mhm. Šitaip, nes šitas dalykas, sakė daug labai žmonių, sakė, kaip padėjo, netgi vaikai nurimo, su vaikais geras santykis buvo. Vat čia vat šitas dalykas, čia jau noriu visiems pasakyti, kad šito dalyko negali nuslėpti tik tai, kad ateikit, darykit seansą ir tą padarysit. Ne, čia visi turi tą žinoti. Ir jau labai daugam sakau, kas vat ateina pas mane, kartais nedaug dar, bet ateina žmonių jau į šitą visą naują metodą. Bet kiek yra jau pasakę, kad wow, sako, tavo taip ir taip, pabandykit. Aš ne vardą užsakovę sakau, bet man įdomu ir parašykit paskui gerai, man labai pačiai įdomu šitas dalykas. Nes aš mokytojai irgi pasakysiu savo. Gerai? Kanalas, žinai, Gerai. tėvas vaikas. Ir tą kanalą prašvarinti, tai ten prasilaisvint turi energijos. Jo. Nu va. Nu, žodžiu, gerai, supratau. Einam toliau. Nu, tai iš aspektų, aš suprantu, mes viską palėtėm. Užsakovė, jeigu kalba pasako, ko norit, kas dar nori. Gal išeitų pravalyti visą, pražiūrėti visą kūną, kur kas susikaupia, ar mano čia siela nedirba, aš suprantu. Ne, viskas. Tai tą valymą tikrai padarysim. Tik tai dar galvoju, pasižiūrėk, Beata, dabar dar ezoteriniai erdvėjai. Tegu neišsikviečia ezoteriniai erdvėjai priešai save būtybės. Ir tu mums papasako, kas ten ateina, kas ten yra prie jos prisijungia. Ir kažkokios pagrindiniausios, daugiausiai energijų nusiurbiančias arba valdančias kitas. Ar ten tas angelas, ar juodas, ar yra dar kitų? Tai vat, kaip tik viską šitą pranagrinėjom, juodas angelas sako, aš čia, sako, nebereikalingas. Ir jis išėjo. Aš jam dar pasakiau ačiū, sakau, dėkui už čia nelingą. Jos kūnas buvo kaip ir paimtas į pilkųjų bandymus. Ir tai buvo seniau. Aš tai pažiūrėsiu tą momentą. Momentas eina, taip rodo. Kažkur tai yra kažkoks rugių laukas. Toliau nuo namų. Yra troba, kur ji kaip mergaitė, ne viena, bet rodo man viena. Namai kaip ir dauguma žmonių iš tų namų išėję dirbti į laukus. Ir yra vasara. Ir ji, kaip ir sakytum, ilga suknelytė, ar kas ten jos, tokia ar rudumo, gerai, mergaitė su suknelė, nesismulkinsiu į tą, bet ji įeina į namus ir paskui ją įeina, kaip ir sakytum, aukšta pilka būtybė. Tarp jų vyksta dialogas, būtybė pasiūlo jai, bet ji neįsigąsta toje erdvėje šitos būtybės, nes ji pasirodo šitą būtybę kaip gera, kaip ir rami tokia būsena nuo jos. Ir jai pasiūlo tiesiog skristi kartu, eiti kartu. Ir jis sutinka. Kūnas lieka sėdėti ant lovos, bet jis sutinka. Eina kartu su ja. Kodėl nesutiko? Nes kaip vaikas yra, kaip čia neugierig sako vokiečiai, o kaip lietuvių kalba tas žodis, kada tau įdomu.
Kad, aha, Nu ir kas toliau vyksta? jinai atsiduria tam laive. Iš pradžių tai jie labai daug jai aprodo, kad ir technika, kad ir kitų planetų, kad ir kitos šalys. Kaip ir bandoma, vat, ar jinai sutiktų išvykti, užsiverbuoti, nes kažkur tai yra irgi labai daug vaikų įmama renkama. Ir, bet ji nesusidomi, jai tas neįdomu ir ji sako, aš noriu namo, grįžti namo. Tada jie ją paguldo. Tada sako, vat, toks dialogas, ne tai, kad tiesiai šviesiai, bet dialogas toks keistas, tik tai per akis, tik per mintis. Ir tokie kaip ir eina myau kažkokie tokie va garsai, tokie kaip kalbama. Ir ar jinai sutiktų bent jau už tai, kad jau jie ten parodė, atmainais duoti, patyrinėti jos kūno žmogaus. Ir toks kažkoks dialogas, ar ji leistų tuos implantus kaip ir įdėti. Bet ji kaip vaikas, ji pati sutikimą duoda, ji kaip ir pasitikė, nieko blogo negalvoja. Tai kaip ir duoda, leidžia. Gerai, o pasižiūrėk po to, ką gyvenime jai daro tie implantai, kaip jai sekasi tada šitam gyvenime su jais. Kas ten tokio yra? Ar jai kenkia kažkaip? Tuoj. Ji kaip tai silpnesnė pasidaro po to, silpnesnė ji kūnas jos energetiškai, reiškia, kūnas nebepaima tiek energijos, ji dar duoda per tą kanalą, per tą implantėlį, jinai duoda dar energijos, reiškia, jiems. Jie per ją stebi gyvenimą šitą, jie per ją gali kitų žmonių energijas irgi imti ir jie per ją, per tą, kaip per televizorių mato, kaip pat, kitus žmonės, kas kaip ką veikia, ką galvoja. O jie vis dar aktyvūs tie implantai? Tai implantai nebeaktyvūs, bet jie kūnui kaip kokia radiacija, va taip pasakyčiau. Bet jeigu žmonės kiti, kas girdi, neįsigasta, ne visur ir nėra taip tenka ta radiacija. Bet taip toks vat vaizdinys vat kūnui, to nereikia, kad ir prilimpa tas blomba vat įdėta į dantį, lygiai taip pat irgi implantas įdėtas į kūną. Adaptuojasi, bet vis tiek kitas sykį skauda po blombą, kitas sykį iškrenta ta blomba, kitas sykį pūliuoja ta blomba irgi va taip. Tik kaip pavyzdį pasakau. Nu gerai, tai einam į valymą, ne? Išimt viską, kas reikalinga ir kas ne jos. Jo, ir va tai šitu atveju dabar, Julija, mums reikia grįžti prie mūsų seno metodo. Kaip aš matau, va kūnas guli erdvėje ezoterinėje. Ir dabar jis taip kabo ore ir va taip guli. Matau, kaip tvinksi, netvinksi, bet žybsi, sakytum, kūnas visas peršviečia. Ir matau, kur žybsi, kur yra negatyvūs taškai susikaupę arba energijos visos susikaupę. Ir kojose matau, vat, ir dabar tai padarom iš saulės rezginio. Keliasi, skverbiasi ta saulutė, kur labai senai, kai buvo masinis totalus žmonių prisikėlimas, man
visą laiką, kaip tik žmogus ateidavo man ir vėl šitą saulutę norėdavo prisikelti. Ir dabar vat būtent šios susakovės atveju vėl šita saulutė vat ateina. Ir jie saulės trizginyje, jie nori keltis. Ir jie bunda, sakytum, vat kaip kūdikis ražosi rankytės, kojytės ten, o taip visaip ir plečiasi tie spindulėliai per visą kūną. Per visą kūną. Ir per čakras, tai pasakysiu. Iš apačios per čakras eina spiralės mūsų DNK, DNR jau visam kaip genai sukasi spiralė. O taip va. Per visus čakras visas eina į viršų. Ir per pakaušį iškyla aukštyn. Ir tampa, kai taip atrodo, kaip sakytum, fontanas ištryška iš kankorėžinės liaukos. Ir jis taip aukštai. Ir jis krenta lėtai į apačią ir per kojų padus. Jis vėl grįžta ir eina per stuburą, per visas čakras. Ir jis jau dabar spalvotas, šitas DNR, spiralė šitą, va taip reikia sakyti. Jis dabar jau spalvota, nes visos čakros prabudo ir visos čakros įsipynė. Ir dabar, sakytum, kaip vaivorykštės spalvos. Ir vėl kyla į viršų. Ir vėl į apačią ir vėl per padus. Ir va toks va, dabar vyksta toks procesas. Ir jis vyks. Vyks šitas procesas. Valymas. Tai matau, kaip per visą kūną cirkuliuodama šita va, spiralės vibracija, spindulėliai išstuma visą negatyvą, visus taškiukus kaip kulkas. Ir visus prisijungimus. Ir energijų kumščius tokie va, rutuliai dideli. Taip spalvota. Ir valas, ir jai gera, kūnai gera. Ką? Julija, sakė, ir vėl ką nors? Nieko Julija. Kas čia su manim čia bando kalbėti? Nu, gerai. Toliau. Kyla į viršų, kyla ir vėl valas ir vėl cirkuliacija ir nenustoja. Ir žiūri į stuburą. Nes stuburą reikia kaip net reiktų, kaip ir sakytum, toks yra užkietėjimas, net reikia, kaip ir sakytum, jį atidaužyti. Ir būtent, kai aš taip kalbu, visos vibracijos pradeda suktis aplink stuburą ir tom spalvom vaivorykštinėm vyksta toks valymas, gydymas, va taip reikia pasakyti. Ir gėlių atsiranda, ir spalvų vaivorykštės yra, ir tokis malonumas apima, ir toks gerumas, ir atrodo tiek daug meilės. Ir atrodo toks vat, fizinė erdvė, net šlapimo pūslė gali spausti, va tokis va, tai yra, toks va, yra man jausmas pas užsakovę, kad taip gali būti. Ir taip gera, aš manau, kaip gera. Padai pradėjo šilti. Ką, Julija? Padai pradėjo šilti. Padai. Nu, faina. Gerai, kraujotaka susijudino, čia daug visko vyksta kūne šiuo metu. Aš tai sakyčiau, paliekam, tegu taip ir vyksta. Nieko nekeičiam, tegu taip ir būna ezoterinė erdvė. Čia juk gydymas, aukštų vibracijų gydymas. Ujetus, čiagi hilerių jėga. Nu tai pažiūrėk, bet ar turi ką pasakyti iš ten? Ar taip ir paliekam procese? Ten paliekam, nes jie dabar tokiam kaip ovalos spalvos šviesoje, kaip kiaušinio forma tokia, vat,
Ir ten šviesoje taip spindi. Ir ten jau nei viena būtybė negali prisiliesti, ten visi implantai lauk von, iššokinėja kaip šampano propkė iššoka, nes jie neišlaiko tam kūne tų aukštų vibracijų. Ir toks gerumas, tokia vat cirkuliacija normali. Ir vat jeigu užsakovė galėtų iškęsti, tai tegu tik tai šiltą vandenį geria, jau bent jau šiandien, nes jau vėloka bus jo, bet labai patogu gerti šiltą vandenį ir dar atsikėlus neskubėti ten stipriai pavalgyti, irgi ten vat arbata ar šiltas vanduo. Čia irgi savotiškas išsivalymas, irgi va taip organizmui padeda, bet prie to viso vibracijų jos sumažėja, jeigu sunkus maistas būna, o dar jeigu neteisingas, žinai, keptos sasiskos, tai iš vis numaža vibracijas. Nu, dėl mitybos tam tikrų elementų galėsiu tikrai parašyti dar papildomai. Nu gerai, tai žiūrėk, bet paliekam tą valymąsi, bet gal dar jos ezoterinė dalis turi ką perduoti fiziniai daliai? Sako, kaip tu pasikeitei nuo to momento, kai siela labai atvirai bendravo vaikystėje su tavimi. Ir paskui vyko užsidarimas po truputį. Na, taip sako, kaip tu pasikeitei. Ir sakytum, kad kitas pasilgo. Ir sako, kaip tu pasikeitei. Sako, paleiskit, vardu pasakė, paleiskit, tu užsakovį, bet vardu pasakė. Sako, paleiskit jau ją, sako, pasvajoti, pamiegoti, pagulėti, reiškia, matosi, kaip užsakovė jau atsigulė, guli lovą ir galvoja apie seansą, apie sielą. Sako, aš visada su tavimi. Sako, aš visada su tavimi. Aha, nu labai jaučiasi, kad... Ir kaip tai nedaryk, kaip ko nedaryk, ko tu sakai? Nedaryk to, ką tu jauti, kad priversta daryti. Bet tikriausia, aš taip suprantu, labai gerai jinai pasakė, Julija, pavyzdžiui, nedaryk to, ką tu būni priversta daryti, reiškia, ką tu darai, daryk tu arba tikrai iš savo noro, arba iš meilės, nes jeigu priversta darai, tai ant stuburo našta krenta. Julija, ar gerai čia išverčiau? Čia labai geras visiems patarimas. Aš supratau. Oi. Aha, ačiū ir aš supratau, ir man čia gerai. Jo, supratau, žodžiu. Čia, man atrodo, visiems labai geras patarimas ir priminimas toks. Nu gerai, tai taip labai kažkaip jautriai ir atrodo, kad tas procesas dar vyks ir dabar susijungimas su siela, tai gal tikrai. Sako, aš jūs myliu, jin taip laimingai kažkaip dabar džiaugiasi ir taip sukasi gražiai aplink save ir aš jūs myliu, aš pagaliau jūs myliu. Bet čia Julija ir tave, ir mane myli, žinau, reiškia. Nu, siela, taip dabar, sakytum, kad atbūda pati siela iš liutargo miego ir ji nori gyventi, ji nori džiaugtis, ji nori mylėti. Tas, kas senai buvo, ji buvo kaip narve uždaryta. Nu gerai, tai tada šitam jautriam gražiam momente. Jo. Padėkok ezoteriniai daliai, Beata, atsisveikink. Taip, dėkoju ir mums, žinokit, iš ten dėkoja. Net, pasakysiu, tas vyras su sparnais juodais.
Jis taip gražiai prie sienos stovi susidėjęs rankas ir žiūrėjo, kaip mes vedam seansą. Ir jis kažką tai perdavė man malonaus, gero, kaip ir sakytum, įsivaizduoji, net velniui buvo įdomu žiūrėti mūsų seansą. Žinai, mes čia labai vertinam velnias, arba čia jau angelai, arba labai juoda, arba labai balta. Ten tiesiog energetinis gyvenimas. Taip. Kažkas iš kur maitinasi, kažką duoda, kažką ima, ten savi reikalai. Taip. Mes susitvarkom taip, kaip mums norisi ir kaip mums, kad būtų gerai. Taip, ir sakė jau kelintą kartą man vis, kad sako, jūs labai daug nežinote, labai klaidingų minčių, mums daug įpiršta ir mes klaidingai galvojame. Ir ta religija, ir tas Dievas, ir tas velnias, va šitie dalykai. Na kągi, jo, dėkoju ir aš, ir mums dėkoju. Nu gerai, tai Beata, atsisveikink, atsijung. Aš suskaičiuosiu nuo 1 iki 3. Ir jūs abi grįšite šitą momentą, čia ir dabar. Gal Evelina, Evelina sakau. Gal aš kaip tik mes nevadinam klientę šiandien. Žodžiu, bet gal ten labai per daug atsijungti nuo savęs ir nereikia, tai ten tos energijos galima ir likti ir būti dar ir per naktį ir dar kelias dienas, žodžiu, vyks reikalai. Bet tu Beata atsijung. Aš gal tau labiau nuo 1 iki 3. Ir kai pasakysiu 3, tu būsi pilnai švariai atsijungusi ir tik tai savo kūne, su savo energijom, čia ir dabar, kur aš su tavim kalbu. 1. Pajausk savo kūną, kaip tau gera jame būti. Tu pilnai grįžti į šitą momentą čia ir dabar. 2. Tavo fizinis kūnas energingas ir spinduliuoja sveiką energiją. Sveikus dažnius. Ir 3. Atmerk akis. Aha. Nu, ačiū, Beata. Na, tai kaip jausmas po seansų? Ačiū jum labai. Taip tikrai faina. Labai. Nu, man jaučiasi, kad taip nieko nesitrukdom, paliekam dar jūs, žodžiu, tame. Jo, vibruokit tose vibracijose, likit aukštos. Nes dar valymasis vyks ir, žodžiu, gyvenimas atneš kažkokių momentų tikrai pakeisti ir ateis, ta tokia savo senas programas, ar ne, ir taip įgyvendinti jau fiziniam gyvenime tos pokyčius. Tai, žodžiu, stebėkit, kas vyksta. Jeigu ateis dar kažkokių minčių, kur nelabai norisi jų turėti, arba pajausit, kad gal ne mano, tai vat irgi žinosit, ką daryti, pagalvojat. Noriu turėti, nenoriu, mano, ne mano, žodžiu, galiu keisti kažkuo kitų. Tai va, bet dabar gal per daug nebeapkraunam, nebeplėpam, aš kaip sakiau, parašysiu dar po seanso, kurie tai ne. Ir galėsit papasakoti irgi, kaip jums sekasi, gerai. Ir dar pasakau, taip, tai turbūt paklausiu, dabar ar sutiksit įrašų pasidalinti internete? Gerai, bet uždengiam. Jo, uždengsim gerai. Ir ten, kur aš vardą sakiau, kelis pasižymėjau, tai galėsiu irgi ištrinti. Tai ačiū labai, iš tikrųjų labai įdomus seansas. Kažkaip ir labai tokiam fainom energijom užbaigėm, taip ramu ir gera dabar. Labai. Gerai, aš stabdau įrašą. Molte persone ancora si chiedono perché dopo una sessione di ipnosi regressiva con il metodo Grifasi, alcune persone hanno dei risultati praticamente immediati, altri dopo qualche giorno o qualche settimana cominciano ad avere dei risultati, altri dopo mesi.
Alcuni addirittura dopo averli avuti, parzialmente o totalmente, li perdono, hanno delle ricadute, altri ancora mai avranno dei risultati. Che significa tutto questo? Come si spiega tutto questo? Innanzitutto dobbiamo capire il concetto di metabolizzazione o assimilazione della sessione. Quando noi risolviamo un problema nel piano eterico, quindi attraverso la parte subliminale, lo facciamo in un tempo zero, in un tempo che non esiste o in un concetto di tempo completamente diverso da quello che noi concepiamo qui in questa dimensione materica, terrestre. Addirittura in ipnosi possiamo regredire al passato o progredire al futuro, cambiare decisioni e quindi manipolare degli eventi passati o futuri, eccetera, e che il concetto di tempo è completamente diverso. Il lavoro che abbiamo svolto, concluso e risolto sul piano eterico, dobbiamo adesso trasferirlo sul piano materico, sulla dimensione terrestre, qui dove dobbiamo vivere con questo corpo fisico, qui dove dobbiamo vivere senza quel problema. Quindi dobbiamo farlo passare attraverso questa linea temporale che per ognuno di noi è diversa, è relativa, perché dipende dalla situazione, dipende dalla persona, dipende da varie condizioni. Vi è mai capitato di schiacciare un ragno, però continua a muovere le zampe, anche per vari minuti? Quel muovere le zampe vuol dire che è ancora vivo? No. Il ragno è morto, non esiste più in quel corpo fisico, avrà una sua vita adesso nell'eterico, ma il corpo fisico deve ancora metabolizzare quella morte, quindi sta sfruttando tutte le sue energie fisiche finché non le scarica completamente e muore anche lui. Basta una sola sessione per risolvere il problema, perché nella stessa sessione si avviano tutti quei processi che servono semplicemente a far capire alla parte subliminale il meccanismo dell'interferenza. Quando questa lo ha compreso, lo risolve. Ha le informazioni necessarie per poter maneggiare il problema e risolverlo. Ma se non lo capisce, non può risolverlo. A volte la parte subliminale capisce benissimo il meccanismo dell'interferenza e proprio perché lo ha capito sa che non può risolverlo in questo momento perché mancano alcune condizioni. Quindi per protezione, per sicurezza, torna indietro sui suoi passi. Il fatto di non avere risultati non significa che la sessione non ha funzionato, significa semplicemente che la sessione ti ha dato un'informazione. Attenzione, c'è qualcosa che ancora devi capire, c'è qualcosa che ancora devi risolvere prima di fare quel passo e arrivare a quell'altro risultato. È curioso sapere che quando la parte subliminale sta trasferendo le informazioni della sessione alla parte razionale, quindi sta trasferendo le informazioni verso la dimensione materica, impiega un tempo. Per qualcuno può essere dei giorni, per qualcun altro può essere delle settimane o dei mesi, ma la parte razionale, la persona, pensa che la sessione non ha funzionato, perché ancora continua ad avere i sintomi che aveva portato in sessione per risolvere. Pensando quindi che la sessione non ha funzionato, comincia il processo inverso. La parte razionale sta programmando la parte subliminale e le sta dicendo: la sessione non ha funzionato, ho ancora gli stessi sintomi, sento ancora le voci in testa, mi fischiano ancora le orecchie, ho ancora mal di testa e sento ancora che qualcosa non funziona. Ecco che si inverte il processo. La parte razionale comincia a programmare la subliminale che crede a queste informazioni e credendole le realizza, crea. Si sta annullando la sessione. Adesso non è più la parte subliminale che sta programmando la razionale, ma il contrario. Molte persone mi dicono che hanno risolto i propri problemi solamente guardando le sessioni. Cosa è successo? La parte razionale, che sta assorbendo le informazioni dei video, delle sessioni, sta apprendendo, sta imparando e successivamente sta trasferendo queste informazioni che apprende alla parte subliminale che le trasferisce poi sul piano eterico. La parte subliminale comprende il meccanismo dell'interferenza, comprende il meccanismo del problema e lo risolve.
La persona non genera dubbi, sta semplicemente guardando delle sessioni e piano piano comincia a capire tutti i meccanismi. La risoluzione del problema per il processo inverso è automatica. L'ipnosi è solo uno strumento, serve per raggiungere l'obiettivo, ma non è una bacchetta magica, non crea l'obiettivo. L'ipnosi è il pennello nelle vostre mani. Voi siete gli artisti della vostra vita. Alcuni dicono: Calo, tu in sessione non hai toccato tutti i punti? Questo discorso è tipico di una persona che non ha capito il meccanismo dell'interferenza. Per questo non ha risolto il suo problema, non perché non è stato toccato un punto o l'altro. Se si capisce il meccanismo dell'interferenza, la parte subliminale lo risolve. Quando essa si risolve, si risolvono tutti i punti e lungo tutto l'arco temporale. Grazie per esserci stati anche questa volta. Ciao! E benvenuti a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo del fenomeno della distruzione dell'entità in ambiente ipnotico. Ho visto e continuo a vedere operatori che lavorano agendo sulle entità, aggredendole, distruggendole. In realtà esse sì, vengono distrutte, spariscono. E sì, pensano di aver risolto il problema, pensano di aver distrutto quell'entità che stava creando dei problemi e vanno avanti così. In realtà questo video lo registro proprio per dire che non è così, non si è risolto il problema e non si è distrutto assolutamente nessuno o niente. Tutto si modifica. La distruzione è una trasmutazione, una modificazione, una trasformazione. Un essere umano muore. Non muore l'essere umano, muore il suo corpo fisico. L'essere umano sta trasmutando, sta trapassando da una dimensione, la cosiddetta dimensione fisica, qualcuno la chiama la terza dimensione, o seconda o prima, dipendendo dai punti di vista, se dal minerale, dal vegetale, dall'animale o dall'essere umano, comunque la dimensione fisica, e lì si muore, ma continua ad esistere in altre dimensioni. Può vivere anche in questa dimensione, interagire in qualche maniera con questa dimensione fisica, ma da un'altra prospettiva, da un'altra frequenza, da un'altra dimensione o da un'altra densità. Niente si distrugge, tutto si modifica, tutto trasmuta. Cosa succede quindi quando si distrugge un'entità in ipnosi? Succede che l'entità trasmuta, l'entità esce fuori da quell'ambiente ipnotico. Attenzione, esce fuori dallo spazio energetico della persona che sta effettuando il lavoro, diciamo dell'interferito, chiamiamolo così. Sì, noi siamo esseri, noi siamo una coscienza, noi siamo una volontà. Chiamiamo con diverse parole la stessa cosa, in funzione di quello che vogliamo dire, di quello che vogliamo spiegare. Possiamo chiamarci volontà, possiamo chiamarci coscienza, possiamo chiamarci esseri umani, possiamo chiamarci calogero. Stiamo parlando sempre della stessa cosa. La volontà di un soggetto non è qualcosa di esterno, non è qualcosa che c'è o non c'è, ci può essere, non è qualcosa di esterno, è qualcosa neanche di interno, perché di interno potrebbe significare qualcosa, una terza cosa che esiste all'interno di un'altra cosa o di qualcun altro. No, è la stessa identica cosa, è l'essenza. Siamo noi. La nostra volontà siamo noi stessi. E noi abbiamo pieno potere in noi stessi, nel nostro spazio energetico. Qualsiasi cosa si muova, qualsiasi cosa succeda nel nostro spazio energetico o sfera energetica, succede per nostra esclusiva volontà, vige solo
ed esclusivamente la nostra volontà. Noi possiamo distruggere nella nostra sfera energetica qualsiasi cosa, cioè farla uscire fuori, non permettergli più di stare dentro. Però questa entità o questa qualcosa, questo qualcos'altro esce fuori dal nostro spazio energetico e continua ad esistere in altre dimensioni. Tutti siamo esseri multidimensionali, tutti. Solamente non c'è più il permesso di esistere in questa sfera energetica personale. Perché il problema non si risolve. Si può risolvere, ma può non risolversi. Ho sentito dire, Calo collabora con queste entità cattive, ha un patto con queste entità cattive, un patto di non belligeranza, un patto di non attacco, di non aggressione. Lui le lascia libere. Sì, in un certo senso libera la persona interessata, gli apre questi portali, vanno via, ma continuano ad esistere. Continuano a fare quello che devono fare, continuano a dare fastidio ad altre persone. Perché non le distrugge? Perché non li elimina? Questa risposta o questa affermazione è indice di mancanza di consapevolezza e quindi di vulnerabilità all'interferenza esoterica. Decisamente. Chi la pensa in questa maniera è, per forza di cose, un interferito. Perché? Perché sta permettendo a questa entità di esistere o di interferire con lui stesso, con lei stessa, con la persona stessa. In realtà, quando si distrugge qualcosa, la si sta facendo uscire dallo spazio energetico. Quando qualcosa si lascia andare via per un portale, la si sta facendo uscire dallo spazio energetico. È la stessa cosa. Sono modalità diverse, ma è la stessa cosa. Si può distruggere. Certo, io non dico di no, assolutamente, anzi lo faccio spesso in sessione dipendendo dalla situazione. Ma è la prospettiva con cui si usa questa distruzione che cambia e che quindi può o non dare un risultato. Chi pensa che distruggere sia la risoluzione del problema sbaglia di grosso, anzi, si tiene il problema. Primo, perché sta dando la responsabilità del problema all'altro, a una cosa esterna e quindi la deve distruggere. Mentre non ha capito che se quella cosa lì o quel coso lì, quel qualcuno lì stava interferendo nel suo spazio energetico è perché lui, a causa della sua unica volontà che vige nel suo spazio energetico, gliel'ha permesso. Che non si ricordi o che per qualche motivo non lo creda o non lo pensi è un altro discorso, ma la volontà è la sua. E lo vediamo ogni giorno in sessione che solo attraverso la volontà della persona interessata, dell'interferito, si risolve il problema. Dando la responsabilità del danno a un altro significa non aver capito questo e quindi si è costretti, diciamo così, a essere interferiti perché crediamo che è la volontà dell'altro che ci può creare un danno. Non siamo coscienti della nostra volontà, gli altri quindi possono manipolarla. Secondo, pensare di distruggere in questa maniera e annullare completamente qualsiasi problema a se stessi e agli altri è indice di mancata consapevolezza, di bassa consapevolezza, perché si pensa che il nostro potere sia assoluto. Sì, lo è, solo nella nostra essenza, nella nostra sfera energetica, non in altri posti, e se no, chiaro, anche gli altri potrebbero fare con noi quello che vogliono senza bisogno di chiederci il permesso, senza tener conto della nostra volontà, perché tanto sono onnipotenti anche nelle sfere energetiche, nelle essenze, nelle coscienze degli altri. Non è così. Distruggere significa farlo solo nel tuo spazio energetico, che tu qualcuno non lo veda più perché l'hai distrutto e perché non lo vedi più all'interno di te stesso, ma continua ad esistere come essere immortale e multidimensionale cui siamo tutti. Quindi manca di questa conoscenza esoterica fondamentale per capirne i meccanismi basici ed evitare l'interferenza. Per questo siamo interferiti, perché ci mancano queste nozioni e perché le vediamo
la situazione in questi termini e tanti operatori lavorano e operano su questi termini. Neanche loro hanno questo grado di consapevolezza che può portare alla risoluzione, a dare lo strumento per la risoluzione del problema realmente. Stanno agendo completamente in maniera sbagliata, magari in buona fede sicuramente, però lo strumento non è corretto. Lo strumento della distruzione funziona solo quando se n'è capito il meccanismo. Tra l'altro questo distruggere, nel caso di un inconsapevole, è mosso sempre da un'azione alimentata dalla rabbia o dalla paura, è un metodo di difendersi. Quindi si utilizza in ambienti di basse vibrazioni, che non fanno altro che appoggiare un sistema di interferenze, perché le condizioni sono fertili per questo tipo di relazioni interferente-interferito. Quindi abbiamo uno stato emozionale che lo promuove e che deve essere cambiato. Abbiamo un livello di consapevolezza che non ci permette di comprendere cosa realmente sta succedendo e quindi diamo la responsabilità dell'interferenza all'interferente perché non si è capito ancora che il processo è assolutamente volontario perché siamo esseri onnipotenti. Ciao. Finalmente avrete notato che rispettando lo stesso protocollo, facendo solamente le stesse domande, vediamo che le informazioni che escono dalle ipnosi sono diverse, a volte contrastanti per chi facciamo le ipnosi. Intanto dobbiamo sempre distinguere due tipi di ipnosi. L'ipnosi per una persona, per risolvere un problema alla persona, in cui si entra in ambiente ipnotico e per quanto l'informazione possa essere contaminata e distorta, ci serve solo per andare alla causa esoterica del suo problema e lavorare lì e risolvere. È una guida verso la causa esoterica del suo problema. Non c'entra qui l'investigazione, non ci serve quell'informazione per conoscere. Cosa dobbiamo conoscere? È distorta, è contaminata, è inquinata. Cosa dobbiamo conoscere? Perché oggi possiamo dire con sicurezza che ci sono esseri che hanno delle caratteristiche genetiche simili agli animali terrestri, i rettili soprattutto e gli insetti soprattutto, perché parliamo di esseri rettiloidi, insettoidi, umanoidi o di altre specie? Perché appaiono costantemente da sempre. Quindi quella è un'informazione affidabile. Poi voglio dire, non sempre escono, assolutamente. Poi basta cambiare un attimo modo di vedere la cosa e non escono. Guardiamo quello che c'è a destra, non possiamo guardare quello che c'è a sinistra, ma basta girare lo sguardo verso una prospettiva e vediamo quello che c'è. Quindi, in questo caso possiamo dire questa è un'informazione affidabile. Credo che avrò più di... ho perso il conto ormai. 6.000 ipnosi per dire, per essere sicuro che ci può essere un'interferenza da esseri che assomigliano vagamente o strettamente a esseri animali rettili terrestri, significa che in 6.000 ipnosi sono apparsi in tutte o quasi tutte, sicuramente nella stragrande maggioranza. Una cosa è vedere un essere simil-rettile. Un'altra cosa è dire, ah ecco, c'è un rettile che si chiama Pinco Pallino ed è il capo di non so quale armata spaziale e ha detto che non so cosa, che non so quanto e che il suo progetto è di liberare. No, quella sì che è informazione contaminata, distorta. No, no, lì c'è contaminazione. Ma il punto non è questo. Il punto è perché l'informazione è così contaminata e non possiamo prenderla come affidabile se non dopo un filtraggio fatto con certe condizioni ben precise, dopo un arduo e grande, lungo lavoro e faticoso lavoro. Le ragioni sono tante. Dobbiamo capire che l'informazione viaggia. L'informazione è pura, l'informazione è. Durante il suo viaggio attraversa dimensioni, attraversa densità,
attraversa intelligenze, attraversa volontà, attraversa creazioni, co-creazioni. Alla fine arriva nella mente di un essere umano, che la interpreta attraverso la sua struttura mentale, attraverso la sua struttura culturale e la esprime attraverso i limiti di quello che può essere una lingua verbale. Spiegami verbalmente il colore rosso, ma non lo spiegare a me, spiegalo a un cieco dalla nascita. Spiegagli cos'è il colore rosso. Spiegaglielo con le parole, spiegaglielo. Come glielo spieghi a un cieco dalla nascita cos'è il colore rosso che non ha mai visto? L'interferenza passa attraverso un inganno, spesso e volentieri, lo sappiamo tutti. Poi guardiamo un'ipnosi regressiva, tutto quello che ci viene detto ce lo mangiamo. Bello, tutto, sì, la verità, finalmente, la verità, sappiamo la verità. Non ci ingannano più. Dai, del perché l'informazione è così distorta. Qui apro un nuovo concetto. La frequenza coscienziale. Cambiamo frequenza nella nostra radio e cambiamo musica. Anche la coscienza ha una frequenza, anche la coscienza ha dei livelli. Noi ci evolviamo, non siamo sempre gli stessi. Tu oggi non sei quello di 10 anni fa e fra 10 anni non sarai quello di oggi. Le tue esperienze ti forgiano, ti cambiano. Cambia come la frequenza, nel senso che questa energia, questa informazione prende una forma diversa. E tu sei diverso, tu sei quell'informazione, tu sei quella coscienza. Per uscire da un'interferenza è necessario capire il meccanismo dell'interferenza e per capirne questo meccanismo bisogna fare un salto coscienziale, bisogna vedere le cose da un'altra prospettiva. Poi, dopo questa bella esperienza, torniamo al presente e vediamo che la persona non vede più il suo interferente, non vede più il suo problema, lo ha risolto. Torniamo indietro nel passato e non vediamo più quell'interferenza. L'ha distrutta nel suo spazio energetico, l'ha distrutta nella sua essenza, l'ha distrutta in sé. Quello che tu vedevi prima non lo vedi più adesso. Tu sei cambiato, la tua coscienza è cambiata e sei uscito dall'interferenza. Quindi quando andiamo a fare una sessione, una parte di questa informazione cambia perché la persona che la riceve e la interpreta lo fa attraverso la sua coscienza attuale, del momento. Se l'anno scorso ha visto rosso, oggi vede giallo e domani vedrà verde. E per un processo evolutivo nel tempo normale e naturale la sua frequenza coscienziale cambia. Al rientrare in quell'ambiente ipnotico nuovamente, le cose risulteranno diverse. Quindi qual è l'informazione che ci serve? È l'informazione oggettiva, non la soggettiva. Non la soggettiva, no la soggettiva, la oggettiva. Come si arriva all'oggettiva? Si arriva facendo tantissime sessioni e filtrando le informazioni. Quel poco in comune è un'informazione affidabile. Morale della favola. Una rondine non fa primavera. Una sessione di ipnosi non vi svela niente. Non lasciatevi ingannare, non solo dagli esseri interferenti, ma non lasciatevi ingannare dalle sessioni di ipnosi regressiva. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla.
e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante,
È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre, chiamato il cosiddetto grigio, è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è
uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia
della certezza della fonte, non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.